Pozdrav svima! Na test nam je stigao, kao što vidite na ovom pakiranju, Huawei Mate S. Radi se o trenutno jednom od najboljih modela koje Huawei može ponuditi na domaćem tržištu. A prije nego što prionimo testu, pokazat ću vam što dolazi u ovako lijepom crnom ekskluzivnom pakiranju. Znači, kada otvorite kutiju, unutra vas očekuje predivan Mate S, o kojem ćemo pričati malo kasnije. Te ovako dosta slično iPhoneu bijeli punjač, USB kabel, dosta kvalitetno izrađeno glosi i ovo zanimljivo pakiranje slušalica. Znači, Huawei dolazi svojim jako dobrim i kvalitetnim slušalicama koji imaju na sebi osnovne kontrole i recimo tako prate sam dizajn Huawei Mate S. Također tu su vam i sva potrebna dokumentacija, korisničke upute i slično. Sada da se pozabavimo zapravo onim zbog čega radimo ovaj test. Znači, pred vama je Huawei Mate S, koji kao što vidite na prvi pogled ima 5,5 inčni vrlo kristalno jasan AMOLED ekran koji ima standardnu rezoluciju od 1080x1920 piksela, odnosno HD rezoluciju. Što se tiče hardvera, Mate S možete dobiti sa 3 GB radne memorije, što je zbilja više nego dovoljno za bilo kakve operacije koje radite na njemu. A što se tiče internih memorija, imate na raspolaganju 3 modela. 32 GB koji je ovaj ovdje koji nam je stigao na test, 64 GB i impresivnih 128 GB. Taj model sa 128 GB interne memorije također dolazi sa Force Touch tehnologijom, dok ovi drugi modeli to nemaju. A ako vam i to nije dovoljno, primjerice uzeli ste ovaj model od 32 GB interne memorije, tu je i microSD memorijski utor koji se smjestio s lijeve strane gdje je i utor za nano SIM karticu. U tom memorijskom utoru možete staviti, znači, memorijsku karticu. Sad, što se tiče procesora, za razliku od Snapdragon modela na koje smo dosta naviknuli u zadnje vrijeme, Huawei radi svoju kombinaciju koju je nazvao High Silicon Kirin 935 chipset, koji je prije imao nekakvih problema i sa zagrijavanjem i sa lošim karakteristikama, no danas ovaj set 8 jezgri u ovom telefonu radi jednostavno izvrsno. Znači, radi se o Cortex A53 jezgrama, 4 jezgre na 2,2 GHz i 4 jezgre na 1,5 GHz. A za grafiku se brine mali T628 grafički čip. Također, Huawei zna da je fotografija dosta važna u današnje vrijeme, stoga ovaj telefon je opremio dosta kvalitetnom 13 megapikselnom kamerom koju nismo našli nikakvu zamjerku, osim što snima samo 1080p HD video i to u 30 sličica po sekundi, a ne u 60. S prednje strane su stavili 8 megapikselnu kameru sa isto mogućnosti snimanja 1080p slike. Sad kad smo sa stražnje strane okrenuli ovaj Mate S, primjećujete ispod kamere se smjestio vrlo precizan i vrlo brz senzor otiska prsta. Znači, kad imate telefon u rukama, jednostavno postavite prst koji ste označili i uređaj otključavate. Kao što vidite, sam Mate S je jako kvalitetno napravljen. Znači, materijali izrade su na visokoj razini. Sav je od aluminija, prednjom stranom znači, dominira ovaj predivan ekran i 2.5D staklo o kojem smo imali prilike pisati nešto prije. Sa desne strane je tipka za paljenje i gašenje telefona, ovako smještena da manje više svakome odgovara. Tipke za kontrolu glasnoće, naravno standardno mikrofon i
zvučnici te micro USB utor. To je ovako u globalu. Sad, vezano za software, software je Android 5.1.1, no software dolazi sa Huawei MUI 3.1 korisničkim sučeljem. Sad, MUI 3.1 korisničko sučelje je zbilja osvježenje na tržištu pametnih telefona jer donosi vrlo jednostavan dizajn i jednostavan prikaz i zamjenjuje standardni Android prikaz na koji su možda mnogi naviknuli. Ono što Android korisnici će prvo primijetiti, a to je da nedostaje meni, znači meni gdje se aplikacije instaliraju, nema ga, već aplikacije se direktno spremaju na virtualne površine, na virtualne radne površine, kojih je moguće ukupno imati čak 9. Sad, osim tih stvari, Huawei je dosta pažnje posvetio i optimiziranju operativnog sustava, odnosno mogućnosti koje korisnik ima. Jedna od stvari koja nam se zbilja svidjela na testu je, primjerice, otvorite preglednik i sad posjetimo Mobile Place Info. Kao što vidite, tipkovnica je stvarno jasna i na ovakvom ekranu je zbilja predivno tipkat. Znači, posjetili smo portal i sad želimo još nešto raditi na njemu. Znači, imate mogućnost 2 ekrana. I sad, primjerice, imate neke od aplikacija koji rad na 2 ekrana može podržavati. Primjerice, da želim nešto prepisati si, mogu komotno pisati notes, spustiti zaslon, pročitati poruku. Znači, prikaz u 2 zaslona je stvarno dosta dobro napravljen. Od ostalih značajki, još jedna stvar koja će vam se dosta svidjeti, znači, traka notifikacija je dosta dobro napravljena kroz ovakav jedan timeline. Shortcutovi kratkih postavki koje imate, koje želite vidjeti slično, su dosta jednostavne, a ono što smo htjeli pokazati, znači, imate speech awareness, motion control, možete navigation bar, promijeniti si tipke, možda vam back tipka više odgovara kompletno s desne strane, ili vam možda tipka za podatke odgovara skroz s lijeve strane. Znači, možete promijeniti postavke sistemskih tipki. Također možete s telefonom upravljati sad u ove zimske dane putem rukavica. Znači, dosta novih stvari, a ono što nam se zbilja svidjelo je home screen layout. Znači, imate 2 varijante, imate standardnu varijantu na koju smo svi manje više naviknuli. Imate ovu jednostavnu koja nas je dosta podsjetila na Windows. I kao što vidite, jako dobro izgleda. Znači, aplikacije postavljate isto kao i sve druge, dodajete ekrane, samo kada telefon uključite, dobijete ovako vrlo jednostavan prikaz aplikacija. Ako vam se to naravno ne sviđa, dovoljno otići u settingse, home screen layout, odnosno style, promijenite u standard, applyat i to je to. I dobijete opet standardni. Naravno, sve aplikacije možete grupirati kroz foldere, sve je zapravo standardno što Android operativni sustav donosi. Eto, to je kratki pregled svih značajki. Jedina mana ovog telefona je baterija možda malo slabijeg kapaciteta, no zapravo normalna, jedan dan ćete odraditi bez problema, na kraju dana ćete napuniti svoj Huawei. S druge strane, jedna od stvari je, obzirom da ovo i dalje nije, iako je top pametni telefon po značajkama, po dizajnu, po materijalima izrade, nema 4K snimanje, nema 4K ekran i cijenom od nekih 4000 kuna za ovaj 32 GB model i nije baš najpovoljniji, no budite uvjereni da tih 4000 kuna investiciju u ovaj pametni telefon nećete izgubiti, odnosno stvarno ćete biti zadovoljni sa telefonom. Ima jako dobru kameru, jako brzo i dobro radi, korisničko sučelje je inovativnije od
možda ostalih Androida na koje smo naviknuli, jako dobro sve radi, jednostavno osim toga materijali izrade su kvalitetni, ovaj telefon je zbilja napravljen da traje, napravljen je vrlo kvalitetno i to je ono što nam se najviše kod njega svidjelo. Stoga definitivno nije loš izbor, preporučujemo ga ako vam je u budžetu, ako tražite jedan Android pametni telefon sa ekranom od 5,5 inča i ako vas naravno ne smeta ili nemate potrebe za 4K videoma, budite uvjereni, neke potrebe za time niti nema. Eto, hvala vam što ste pogledali ovaj test, što ste ga pročitali na Mobile Place Info i do sljedećeg testa vidimo se. Pozdrav!